Ingdeng Kresi Karbi Employees Association ingkan hini penesega mai kangni. Dilai police pen naka checking keton kilang kakrug dunahut heroin kenek ponlong. Agustin Kramsapan Agriculture Board Chairman Kipekpon. Bahubali lang sa nilang may panbar pa mayo. Kardom pini Karbiang long life Adap Abirta long pen Nelisa major bon kilingpi nonarjik thap birtang pon pen. Kedam tang matijong ni pai cricket homarni denarong higher secondary school conference hall along Karbi Employees Association a hinpen ingdeng Kresi ningkan hini penesega mai padopon. Labangso Karbi Employees Association ningkan hini peneseg amai pi kedam tang matijong ni pai hini pen cricket homarni an ninia permansi paman pondo. Sayang denga pen matijong ni pai krihiniar ni Adap por pai troksi pen Karbi Employees Association President Longsing Timung pensi songalama intupon. Karbing long life kelang ratum duan pininil tum karbing long life team pen ladak jasmen denarong ahiti mate denarong higher secondary school asai hem I'm to get lost idolo pini labangso nil tum karbing long life pen ke paklang pon kangtung mangelalo pini patumi pen pini Labangso 11th Biennial General Conference Karbi Employees Labangso Ingdeng Kresi Karbi Employees Association ningkan hini pen isega mailong Karbi Employees Association amai pu Longsing Timung kachari pon mailong kachetong dun aluhiatum do anapan KA kongchun bang diliprong pia hin pensi sai pachun ponlo Bangso hut Karbi Employees Association abarim klembang pu bang pia tumapan karcho sai setami dengpon thu Conference bangke lang litum labangso jai mek deng ponber la sepenenga sengkan bangke denarong higher secondary school asai hem long sia lang tum labangso 11th Biennial Conference biponlo la se labangso alam aputhak ilitum ladak tirika mamai akong chun bang besa hodo lapen alang litum penleng ilitum lampisi arjuponna Nilitum apan bangso sai kapachun ponjialong nang kacharabdun Jasamet Numati Constituency MAC mate Karbianglong Autonomous Council Deputy Chairman Rita Singh Hipendanglok kacharabdun do anatum apan KA kongchun banga hinpen kachuru pajilpon Iglo Ingdeng Kresi Karbi Chokamara song mate Karbi Employees Association Ingdeng Kresi ingkan hinben patai siki padopon na bangso chongmai pi Patumi la pen pini mate 11-12 December 2021 ladak Dengau Higher Secondary School la longsi pidupon bomlo la pen pini ke jutsia niklo lasi jasemet ladak nilitum irika mamaya hin pen kadoko be asai matela chongmai pi pachun pamiji aphan nilitum chisik chidang penangan ani pesi chisik chidang lo la pen la soteng si pini anian mang ke kichun la sonang thiksi se theklong lo la pen lada kadoko be KE mate Karbi Employees Association General Committee delegate kadoko be Kresi General Committee naki tong delik lo la pen kadoko be delegate mate chokamara bang phubang biatum haru ke thona hokep susei la bangso employees la dang ki tong delik lo lasi nilitum tirika mamaya hin pen kado e phanta churu parlo Denarong pen Bikrom Teron Karbianglong live Kedam tang matijong ni pai kripli arnikang sampor pai ke thomra chiti malom dilai rai kom sai khiatum pen ke ton kelang kapangching bomahut ihum begon aragari registration number AS 19F 6419 Dimapur pen kebang bomahut Assam Home Guard Maising Tok Bipen kakruk dunahut sabuna homalong ke thap thot heroin ebor aphia sitanat ke patujoy thekpon longsi nebdun cheklo Non malom raikom sai khiatum dudesang sepen rakia hormu pen chenglok break chamason kiri kakhurga sai kedeng ponalong penang an rakia hormu kelong pondulu Lasonok taxi dilai raikom sai khiatum pen damel apusona sai kedeng pon bomahut ihum begon aragari along pen drugs ke nebdun lo Bangso hut dilai raikom sai khiatum penang kapachini duna tengke labangso drugs lin thomra gram plike brasil kepandu
Lapen kinep long check banghini risola ke bongai gawa son jugal kishora bhala pen ruby swa artain korase keposi bangthepon বজাত এখন ওজনৰ গাড়ীৰ পৰা ডিলাই চেক গেটৰ পাৰ্টিৰ সহযোগত তালাচী অভিযান চলোৱা হয় আৰু এই তালাচী কালত এটা পিছৰ সিটত লুকুৱাই অনা এটা চাবোনৰ বাকচৰ ভিতৰত আৰু এটা সাধা টেমাৰ ভিতৰত সৰ্বমুঠ 13.49 গ্ৰাম হিৰোইন আমাৰ ডিলাই চেকিং গেটৰ পাৰ্টিয়ে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় গতিকে এতিয়া আমি অন দা স্পটত এই ড্ৰাগছসমূহ সাসপেক্টেড ড্ৰাগছ সেইখিনি আমি উইনিং লিষ্ট বনাই পেলাই আখিৰ সাক্ষাতত ৱেইট কৰি জব্দ কৰা হয় আৰু আইনগত ব্যৱস্থাৰ বাবে আমি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত অধিক আৰু দুজনক কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰু কৰায়ত্ব দুজনক অধিক সোধপোছৰ বাবে থানালৈ লৈ যাবলৈ আমি যত্নবান থাকিম Dilai pen Bijoy Rongpi Karbi Anglong Live. Lakhain ko rapon nilip MSC constituency ke parlo Koilamati mini stadium field along Karbi Students Association Koilamati branch pen Patripi Ponsi kitching sea winter Christmas football tournament pangching pon. Risoi jangatumaphan okpran ke media krong ke pathua hinta isonlo. Lapen okpran me sen pen Christmas aphan kachisi kachedang thekjia phan pumathasi Koilamati kes a branch pen Patripi Ponsi risoi jangatumaphan panong pen kiramtang matijong cricket homarni pen pangching pon. Bangsu kangpu amai long manpeng aluhi Bokajan Regional Case MI Pru Larsing Inti Chesong Inti Hero Dayang Auto Manager Nilam Basumatari SGB Lawrence Teron KDC Chunbang Modon Intiatum Chitongdu Lapen Pini Kapathupon Royal FC Lapen Rongsangti Daitor FC Atumang Bongsi Pathupon lo Pathuba Mahut Nat Taketek Ser Penajok Goli CC Chipi Ponsi Kerem ke hai Kapatinia Phan Penalty Patur Ponsi Rongsangti FC Atum Goal Thom Thap Ponsi Royal FC Atum Aphan Parem Pondetlo Atokanu ini tungdang lom ke Charlie penawar sai la penaku la puson male hela ahin football batu hin pusami la puan kachi hung kali det la sini tum kar bilu chari asong hin pen bangela hello je oigmi tu ki patu hin tami unan ki aprangan pali duni function ni tum la bangsu atodongen kar bilu chari asong mel bangke ki bibon la si pini la bangsu along isia lambang ke dili ni kan tum la hello nilitum dak Koilamati long pini heglong lo je ke pathu je phan se tami feel se tami mission asam heglong le delo ase hula so long se tami feel bangke to pathu pon bom lo ke dam tang huta pathu pon bom som se heglong long lo pen non ladak jasamet pet kenang sol bangke lalo ki juna lang phan sonabar sai tami la an mi som se heglong la pen ke aku la pen barpi barsu pen chenglok la pen aku la so mini stadium full project ki paman bonje fancy nili tum karbi literally song hin ben kachuning ri bang lahlo council subhanta ladak prajin ben mini stadium lahai building setami nitum ladak Koilamati la bangso apan ki fancy CM sar kai fansami chuning ri pon padu Koilamati pen Samsonic T Karbi Anglong Live. Kiduk dera tuma phan kirabdun hello munit pen akirola pen ahir jume thakelong Kiram tang matijong ni phai crep clear ni langhin constituency ke parlo langhin abarim bialtia sa hemalong abarim bialtia mai phu Santanu Basumatari pen japonsi kachongdara tuma phan akijoy pen choikar om kiron pon abarim bialtia mai phu pen ang kathano da tengke non kang sama pora hut pen ang an kachongdara tumke choikar om kacholong thek the tumdu lasojo kang sampen addu ke do thekono Atheka chongdara tungke mena anesan ki chojia phansi chongdat chodangle lasojok abarin BLT welfare society tumpen mathasi ake joypen kira pipon lobusi injepo বহুত দিনৰ পৰা ভাবি আছিলোঁ যেহেতু আমি এক্সপিটি ৱেলফেয়াৰ ছ'চাইটি হৈ পেলাই দুখীয়া যোনে তাৰমানে ভাত এসাঁজৰ কাৰণে অসুবিধা তেখেতসকলে এই ঠাণ্ডা দিনত গৰম
কাপোৰৰ কাৰণে বহুত হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হয় যাতে এখেতসকলক আমি অলপমান যদি সহায় কৰিব পাৰোঁ এইটো আমি নিজকে কি কয় বহুত ধন্য মানিম বুলি ভাবি আছিলোঁ আজি আমি বাস্তৱত 150জন মানুহক আমি দিম বুলি ভাবিছোঁ আজি এই পবিত্ৰ ৰাতিপুৱা দিনত আমি এইটো আৰম্ভ কৰিছোঁ যাতে দুখীয়া শ্ৰেণীৰ মানুহ ফুলনি পেন্দিৰ চুনা ৰং পিলা পেন লাংহিন পেন সাৰপাং ৰিংটি কাৰ্বি আংলং লাইভ Dang te pini adaba birta kala ponsi kang tonik lo